kampa y'icyo kurebera twareta iteka ryo kurwana sebisiyaga umuyihango abantu ngaga cyangwa bajya ngo rero webisiyaga abantu no kwita basana kwitira hadi habwencha abantu bajya ngo uriya no mu rwenguzi abantu batakwanga munonga ngo kuba kwanga mu rwebisiyaga okireta nesende mukanisa kajya ngo uzaretwa nanka ezo nesente zekibi konka niyo bahentebe yo misho ngo mukuri yija ubwo yeto mukuru no mushuma wenyine ai ne sente konka shi sente zo tabaho sente mbi yes uriya yarete sente konka no yarete sente ingeri yazitungiremo reverend akajya tinga atkande zana nka twazanga atkande zo riyanga bakangira ngo ngana kigaba hano bakangira ngo ngusebagara bwa bari umwami ko bwagere bizu ngo mushango bamushweri bakutamuka koma ngo watanga umusupermarket kagamba bamanya ngo wataho mumureke hwerisho banyina kama isoko bakutaho wabo sirwe mushango nkejo so abashuma umuyihanga ryitomu abakwibe sente za government nabo bakamanyo abantu bakagomba bagira ngo nankaro wisho mukerezi ningo muzigiti nuko tukambinga konke bye kureka yabanza yagenda katunga penitence hati icyamuhera umunonga eje mishango ukareba ijraha abamwe bakugamba ngo hati ngo gubaramu umwe nakagiro muri yebi ngo akomere banga bahaba singire mishango uyagira ngo icyo kwanza batakasingirwe mishango hariho neman shame niwe cyo racyo nanye nincagira abantu kumanya ngo nubwo utakagira mukoto kasingo mushango kunka abantu bakamanga kunka kandogo ngwe mikoreye eruha kabuza numanya ngo hatu wayeto ro mwihango hariho abantu abaruno bakore nguto izwe zitakuza kukorwa baramukwatagire kwatatanje kutambura no shanga abantu nibakore kiro nihangwe yaza kwija habihine kiro nka Yesu yaza kwiza habihine cyakuzirwo ituko buhwe twatu niyo ruguto rwa buhunga tukarihinguza umwako gwahwire rwari makorwa baramukwarira rye buhwejo aturaceko aha bwenshi aho ko uwabira aremira amanyira ngo remira amanyira ngo ebizo byatahamo no munsi yona by the name and shame is ne punishments zabantu kumanya ngo arina ko isi cyukura muntu yankwata kuri nagenti hati ntenkoko waje hanyuro kajiya amapa barukagireke kagenda tekagarika kubankeriya nitankana kweshereka so harho ebintu ebitwine kukora umukurwana senguzi kandi abantu bareke kuzasayidi y'abarubenguzi yes barugeho bazasayidi yabo abakurwana senguzi barno bakwa bine sente nyinshi akwamherwa byona niyo raferwa ishomero ukaferwa irwarro karimwa kutunga murumo akoshe kwa natunga murumo tagutunga watungota gushemerira baba mnonga honorable turukuzo mukahumuro tushiriyon tuyebuza noha ari nyuma y'imihondano n'obuvuyo oburi mu nshonga y'amataka ntugaruka utakarugaho ukiriya TV West nkaburizo inshonga yizoba Kampala na Jimmy Mumzi There's no place to hide, and even when you think no one is watching, the energy can swing in an instant. This BB Nigeria Season 11, everything burns brighter. Only the biggest moves tip the scale, because nothing is given, but everything is for the taking when the world watches. You be
be outshined? Or will you step up and take the spotlight? Big Brother Naija Season 11. Showing 24/7 on DSTV Channel 198 and GoTV Channel 49. Headline sponsor, Bet Power. Mami! Wanje sabo. Ugamotia. Ulina kachi. Kagulini ziteka ko. Teka kagulini. I want everything, eh? Okay. Yes. So, when I pay the time, this will increase my loan limit. Hey, Mutieni Momo. Madam, remove the food. Put more meat. Add the meat. Yes. Hey. Now, these are the fruits of paying your loan is in time. That's right. Every time you repay your Momo loan on time, your loan limit can increase, giving you access to more money when you need it most. Dial *165*5# to borrow, pay back, and grow your limit with Momo loans. You have juice? Yes. Juice in me. Zik of Herbal Syrup azibukura nyindo emimiro no kusiyibwa no kuzimba obulabu. Zik of Herbal Cough Syrup agira mbike ebiralanga lozenges, honey lemon, orange, pineapple, strawberry ne herbal. Zik of akolebwa mbikole ebyawani by'obutonde era abaana n'abakulu bamukozesa. Zik of Herbal Cough Syrup. Sayo kumburango gwa bakama bwitu tukiriyo ntwebuza hamihondano n'obutabanguko mu buryo mu nshonga z'amataka omihanga twatiriyo ntwebuza ano hakufunamu emishango yacherero mukoti kumaro wire burimba honorable leaders iwe ntekateka yawe leta hanshonga ejo mudakikitano zonka webare munonga mwamijime hanshonga ejo of course nikirebwa n'urukonka orukutungamo kukira munonga n'omwibi akwamuka mitaka we icyo kwanza tuwara kuhababa ninga shiyana habana na habiro kumwiba mbwe n'ukuzo mukoti nikibane nikichereza we arho efumu nefumu na ka story kaliyo mu Bible tinku za kukotinga je ahikari konka omugabe omukazi akabyamira omwana we yafa kuyafire yakwata omwana ogofire yamuteka mu kifuba kya mugenzi we yihayohurire yamutsigaza hati kuba twarire omugabe kucyumushango omugabe yagira ati okukora ekintu oburinganiza omwana ogohurire naja ku mutima mukabiri buri omuhe ekicweka ogwabire ayibira omwana yajata atakiri atumuteme umugabe no wakora okwinganisa ntuza kugenda je mukama mwana yajata atwoko mwana mutware konkatsigara hurire hatumugabe yakimana togo no mukama ki niwe mukama mwana akoya yamanya ngo nubuna kwanta mutwire konke kikura tsigara hurire hati mukama omushango rukuhababa ogo wiba weta kufa yuba mu maro mukoti myaka 2 obe myaka 3 akabona nakitungamo akubita gateriye on first ground takaruguraga teriye nenda kuryiba konkiyo mukamitaka tokachitunga mukujya kandi itakariya ituriyo mukoti akuboka byo oriya otuya itakariya yawe orukurukozesa konkato byo mukoti kote jetita kambaze mu reki kurukozesa mpaka emyaka 10 huire hati bakuretera no kutanika kuhindura nteka yawe uriya kijaje atimusha hati itakakari yaho kota kurukozesa kankuhe mwezo rujyo nibyo biriyo mu cyaro umuntu ajya tumweneshi umushira n'umugiga ahinempe hanyingi itakandiyo ryo mukoti twasi imyaka 15 ubundi watantira umushango akafa abana bijukuro ninga abana be
bagira ngo numanye icyo rakore tweze ora tutegere sita tugende mbwe nabakukitunga mwecyo nabiba amataka kandi ubundi bakikora bakimanyise bakwata batambuyire hamwe n'aba abunda baramuzi ubundi abakora investigation no kureba inshogo kuzikutambura byo nabityo inshogo nzinarebere no kushanga ngo ubundi bambe tinkumanyo babo bakigendewe bakitugenderirwe kunka baramuzi ubundi bakwikana ground ahita kariri ushanga takumana wahita kahiri aba ba court bailiff bijamure television ngo twajya kusavinga umuntu uri twashanga bakwitse imihoro umuramuze nasoma imyaka 5 rero ndake nsomezo kuzaguraho ngo twashanga bakwitse imihoro ngo bari abantu waje ni bafutema ngo igensho nganginira kayoko nganyine nyina kicyo gana cyeda byakabanda nyine songa zo mushango nambo ntatinza kusteko mu office yawe ejo tuyambeho umucyara so yagira katare kama achika niwe save yawe twamutungira itaka oriya kije yateze cha yatungalizi aliyoko hari takumanya riza he kuraba takabaga mutuze we kicyo ekecyo tayine ho nangona n'ikiti cya muhogo ya jati bateraho cyapa kuyaherze basavinga abantu bukumanya bamanya ngo itaka ni ryabo ubaga mata bakamureba ho kuba recipe byo kusavinga baje kunge bijeka rebe cipuri unashogura kugambwa katakumanya mushicweka nuwanga bo babura kubikwata hibipapara mbwenu obwire bwagenda hati umuramuzi abateka umushango ogwa contempt of court okujoga batagira ngahi batagira mu court konga abantu bakakikora innocently batakumana icyo kumangu bintu n'umushango hitaka ba court bailiff bagenda umuramuzi kunagiye kumbuza yata court bakata abantu bakandetera nibo bataba nyondo bakamuretera ebishango bakamugira ngo kuwaze ni bakwita ngo tarisa hama hitaka ngo waze ni bakwita ngo bakwise amajambia nefuka n'imihoro n'amacumu hati we yacwamu ati muyoko mbakwate mbakome abunti nibajemera koti kandi itakariri yawe kunagiye kuze kumushobora kubiho mukota abantu babo nashanga umuramuzi bari kumanyicyo so eriensho ngendiza kugira ngo land grab babi bimataka bono ma information endisho mbwe nabo ecyo enshonga yitakayo ni kintu cyango munonga abari munonga nicyo uzitwebuza abincho muntu nafuna mani okuchira kasheshi akarabar kampara roda karebitaka akariteko mukatara karuguza atarana mukamawari madam Fiona niwo tuyiro mu system age ato muntu orukorecho no muntu orukuboy oine mu buhango bw'ubushuma because tukuraba kintu kitari cyawe oka umbinyankore no baketa ukakigirira ari ukahurira waketenga kitariye cyawe hari abantu abakuhangwa nari kuzarwa bari yabashuma ubwiro bungi ninkira kubugamba konka kuntu kugambe bugambo byanjye there are people that don't understand my language konka bakwetegereze kindi kubani manyisano bakimanya icyo rukurebera kandi utariho kakinyima enguzi nkikuretereje nko kiwanombuza hata abantu bakuriye nguzi abenji nibahangwa bari yabashuma wabo shanga beine kibicyo bushuma maburu umuntu ayinemizeye abantu twena twinemizeye yitu ushango wabo abantu aba nabashuma bone beyiba ushanga nabandi beinemizeye ndisho ekinde kikukireta nkecyo no kuorra kubi abazire bahati nibo bakiziriye kwitensi ato take an example of abana abuturkoherezo mu mashomero ubwo mwana kwara yaza ishomero akija ine karamu itariye narakija ine shwete itariye iwo nko muzire kuwa kireba wakora hoki umwana wa garuka wa muhibere yareba tuwafayo so niwo mwana uri kuza kurogo akireba itakeri yaraba hakareba yarkunda nartwara abo kuba kuyabaza ishomera ine byabayibayo kuyabayimbe bindo bagenzi bene bazana umwetsiza so nubo bantu bakura baha kintu ecyo akakikunda kandi yanamanya ngo already aine backup narshi nabaza kuza kuronda backup nubo ba brokers aba buwagamba nyusiri nimfana ministry of lands kongo mugungu kungufana bo bankwata kubi kandi bambe nyoni mbandi tumini mbani ntekateka hundu wisobro wani nimba yamba kugira ngo twatagande hamo tuyambane so aba ba broker abo mwana mugamba bakuba bari ya ministry of lands
nkatandika kufana bo ninchikoragana na former state minister of lands hona Mayanja kuna abenzaho nshanga benji barya hansi nyonki kahongira ngo nabantu beja bene complex aha akanda abakozi nibaba bariyo abakozi nibaba barumbake abakuruga higuro mbahango bakuwa commissioners na registrars bakushuma hansi nabo kukwatagana na brokers kwibaba barya hansi because office nibaba bashita abantu nkabashatu hati commission okwara atakwenda ngo umugenzi we na registrar ngo atakwenda ngo umugenzi beina abantu baba bakuru abakutaho omlands batari nabakozi hati baza hansi bazakoragana na brokers nabeja kwiba amataka kankugariro harikiriye cy'uwanumbuza abantu omuntu ogukundana arabahitaka nyondo Fiona nkarreba nkarukunda hata honinza kugira ikitekateko iriyo muntu yaritwarata agamone gagarho even na not for sale hata kirreba gira taha atatere ogorode mukamwariyo ayirarikirire no tera uchi not for sale already you have that worry so hata boine worry iwoninza kubasa hata manyatogu nimbasa abo kuborode behind his back not his mind or her mind ainecho kujya togo umuntu are vulnerable ayirarikirire hati kantandikira somnyangora kashoma ngo not for sale aha icho that one hata manyati nyine yo commissioner n'umnyano wanje nashikora atari umnyano wanje aro broker n'umnyano wanje narish some actually individuals hatu nko kundia abantu nubandetera deals nyo nkati bakatandika kutina nabarabo mbanja bunkora hamwe bari babagira ngo uriya no mugwiraro you cannot do that hata akirebita kamanya ngo ayine Fiona aza kurunda Fiona jati Fiona nabona deal haza ninza kutwazante nababene no bwenge ako mushumana araba kuyo batine bwenge nabo narebire ukashanga umuntu nebiso bwenge buki ubwo nari umuntu ngweno tine bwenge kandi naza kufa kubi nicyenda waza gukora ikintu obanzo oreyinge strategy omanyote kintu ekininza kukiba kinkundire one ore kitakuza kukundura why would even waste your time akwa bamwe babita muna sente nyingi hata ijagambira Fiona hata nareba hari itaka hari ginjaro daho hati tutense yuno twaraho 75% nakona nyingi because itaka 3 nuko bakutwaza yuno twaraho 75% balance ne yanjye tutandiki of course Fiona zo mudiro Fiona jirata anyo commissioner ni mbasa abo kuba ni mukira ngiyahiguriye narishi n'umunywano wanje narishi ni mukizamani akitaha mwaki nubo bantu aho bari kureba itakata kumanya neryoha akagira kitekateko cyo kuriba abo kuba namanya Fiona naza kukizamani commissioner abitemwa amani commissioner umwe baine na challenges by the way so I have ngerizeho kwenda kumanya ebizu by'abawo mwene ba namashuma bona naraba mwene batina oshanga bamwe ne batina some individuals abine influence on government hati definitely Fiona kwa rayija commissioner naza kumtina na atinira karomoke ntumanya no kubatina tinsa ko kwanga ninkuremesa ningukuya umurumu ninkuremesa no genda commissioner nawe asharaho ayikiriza itakabartwara amara Fiona umurye cyaba kusinga kubona bono mu kumataka gaheza kuguzibwa amataka gaheza kwibwa amataka gaheza kuba tewe byape bingi n'abakazi n'abana so itwebuza interest z'abana n'abakazi zikakumwa zitabwa nyuma yitakeri wantu aro mukoti takari amare myaka 2 yamare myaka 15 myaka 3 family eyo mukazi no mwana kakumwe takugira ngo nabo bagira hibaba itakawartiro kavyeti nyine ukuza hono manisa shi head of family yatakiriho nari yaro nawe yaba because when baba mutwire ngo muchwa ko hina bakutwara muchikome yako bari no amagezi minja mu family ejo babanza bamutwara muchikome hano yo mukazi no mwana biza biyaho buyaho ukigali ko mwitaka bakuteka gwa trespass mweno shanga bakuteka imisango mingi so family esigara hankungu so niki cyakubasa kuro kugira ngo family ya mukazi nabana ninga family yona yakuma interest zayo nayo yabasa kuba kufuna ahiya stama amateka tugari kumara kugira ngo ntinda kwindwa mu kugira ngo umuntu yaba iro family yitaka imshanga kiriyo negenda misho mukoti baye bagarukira yitaka kugira ngo tinabo kutura niki cyakubasa kuro hataho family eji ikabene kumwa abantu aba home structure let's say ka RDC nicyo nakugerera nitandika RDC arakurya
kanshi nuko nicyo nakugerera n'intanda kandi president okuruga kare naza hangomeje akaguma ino kurumirwa kwinji compassion yayi naha muntu wo hansi ni nyingi munonga nicyo yagendire nataho offices ezi kugira ngo zishyo muntu wa burijo habo kuba district tukintu cyango munonga kutabasa kurinda family egi so hataho ntushanga challenge tindi kumanya government abo kuba kwandika reports of course nanye nintaho conclusion yanjye nko muntu na findings naki konka nintaho akabuza tukakora cye kindi kugira ngo umuntu wa hansogu yabasa kuyambwa abo kuba kabe nayambwa RDC oriyo omushyikire akabe nayambwa DPC oriya omushyikire. I can give you an example yomukazi undebere nyomwazi yo mu office omukazi ogo akazakara ha media mukazi wa gomboko yazaho yaboroga yaragaho yabuza nora abanyankore tururudu munonga turhashi yo mwe tinkukundaje yitwe itwe tutoro bitaha tugumire yabuza timu itimwe abantu mwe tukagangara twarenze imwe muyamboha kandi umuntu kayandetera ka video ngakareba nkahurira nashasha ho nari iyo mwe muyamboha mwana kajyanda ubu yatwatarana tweno kutandikira nahigo iyo mwe mukaba mutamwana konosho tiyawa kayehere mwanya cyori yatinda mwetegereze ko nk'ubusaso bihano kuba kandetera umuntu yagira ati madam mwana wo office ati yamboga umuntu ubu no mukazi yotenyeba konka oyina abana be baryo no banyeta bakamutahirira RDC ariho nareba kandi kabingambire nkabahakanisa but I'm yet to find out namazima atumwishiwe kanyeta anyetere no mwishi iyo mwishiwe ngwe nkankugambire RDC akariho diswa kariho police kero banyagente zanje batemate mu mwana wanje RDC ariho atanareba tinka kikirize konke binarebere mu nkikirize somehow abo ko ni mango ba RDC zabamwe nibo bariyo nubayamba abashuma bamataka so omukazi ogo no wa family it is very unfortunate ungu no musheje atakimwine nuwe no bwana bwe so owakubena yamba omukazi ogo na RDC omushyikire na DPC of course naba ba local leaders abahansi mbona iki kibuzo nanye niza kukikugarira tukigariro abakama banje turebe owakuyamba abantu abanoha konko already naburize mukama wanje n'uburyo cyo bundo twakutaho abantu abakabaza kurya abandi narishika babarire family ezizi kayambwa sita so icyo niza kukikugarira ugera handa aho wakito muri aba kunkiza experience niyo kwikaba ubushoborozi nebe bitinisa aho ubushoborozi tabakangarikire ko abo ubushoborozi ndakushira mu cyo kwenda gamba abo ubushoborozi bagerizeho na hati bambe president no mureba ngo nagezaho akuba ro gwakutureba tukamushobera hati yakutwara RDC hati kikundama na system yeito RDC yebisingiro bamuhindura bamureta Masaka aho nebira kimwa kubaha amatakana mengi bamwiha Masaka obono ugira ngo babahindura abwenki bawuri no bahindura abo bushuma kuba kwiba weitu Fiona ya complaining bamutwara wa Masaka ho narebo wa Masaka complaining na minister bamutwara bundu bujyo konko muntu ogu ahabwenki no muhindure kizubu. Why can't you get rid of a problem hate icyo nicyo kikunsasa nicyo nakugerera ngo tukuyamba president na tutangu tumuyambe but we have really tried to fail him konka ko kumureboreba ngo nagezaho kutaho measures zone so family egi ni kuyambwa kandi nebuzo navurize so ntegereze ngwangira ati ntuza kutaho ubundi buryo narishi reka tugezeho kutereza ba RDC abo rashobi bambinge bisho umuntu tudashobya bakambinga umuntu nabinga no waze yamzaruka exactly diga ishomero kandi abo bakatuzara hariho ugo mwana wawe wozere kwa kushobero girotiwe genda agenda ubwo RDC awenki batakumuya mu office akaragamo na DPC bakatama bahurira abantu bakatina oro mugice iwe nogera ngo ni ikikuretero umuntu yagenda agashangita kambarara buwejo akagera atere rya gorda abachayina muroko mutahe kandi na family zikaba protected zitakugira ngo imishango yane kigendo misho ebi akaviye tisimanya banze byemerere akore sitakerio deni bintu turabira abanye ati cyo kubanza kuko nanagambire ndetse natake cyongera umunonga oyihiraho amahanga gandi ko gakutwaza yito mu Uganda itakaneri y'abantu baburisho
wazo munsi zindi no shangu itaka rya government rero umuntu ushaba gukora hitaka kunkita karabari rya government icyo kurebera government ke kwane ndakora urubuto rwa bwizwera nyakambu nsika nyakambu kabwohe ibanza yakita abantu abarya hitaka rero ikora urubuto shanga abantu baramuza abo kuba itaka nibanza irugura kurgaha abantu kwikurgira atko abo kuba nibyo biragira bwite bitwine hati government yo nibanza yayishengereza no kwishengereza nishikana kwita abantu kungu umuntu nayisha zo mu itaka ryawe yiyunguza umukode kandi uwakuye nakugambirira uwakuye nakurwanaho hatira bakurgaho uyisigarana hati wahurira umuhabuzi wa president umukugamba kwe nawe yinimo kwitongwitwa nawe yinimo kutonzya nawe shobirwe hata bahashoberwa ngo ino bushoborezi ngo bweho bukumanya yuno jangu ngo ya district naza kukona kugira ati ushanga kansara arwe bukona mbarara ningo mukatari central market mbarara ariho nakwatagana no ndijo muntu barwanda kaje barwanda itakanya mutiyobora bakangira ngo ubaye baza gukora uruguto rwa Northern bypass harimo abantu bamanyana ntakura aho uruguto rero bagenda bagura yitaka hati apa government ezakita hato shanga abaryo mubembezi yawe barba kansara barba meya bo wirobwo ubona bari yabagiga aha bwenshi because mbamba amanyire project ahiza kuraho nibyo mpurire minister wa works nagamba unaro byamukamo ataba kuzibito ministry nakawuka road bari nkahi atubakagenda atagamajwe nagajya ngo tonagabo nushanga bakugira ngo nako ngware misoro gutokurabaho ngugo narye cyeterro konka ntarho b'abacayina banagambire bananyini benyini mukama w'ikintu wenyini nabaryoko arunajya atiyobo yangire uje ngutwongere de bamwongera batumuse miliyoni rukaga ngukara hata ikirizi konko riyo naramuza warugura no warukugura hati nusiteko kutakwifubiro bihango umuyihango kugira ngo umuntu arebereho bamwe batine gukora inshobe ninga gukora imishango rukorwa abantu hati kuko umwe yagambire utuye tuyumbururu imbe ndi aba assistant RDCs bona bari very active nibiro kangambaza ko bari yo mbona buri kuba ahuri hati bakaze uba kubona babona sefa kazi nabajakitaka assistant RDC mu district nagire nkai hariyo deputy diso ushangu district nkabuhoje kandi kwese ngeko nyinkumani kwechikweba na hari RDC hari mu deputy hari mu assistant RDCs babiri urguto rwaza futandika RDC na jatongoza ngo rwakora ki ngo rwatanka bona government program ya government bacheza barukora kubi torukaka kumana jangu barukozere kubi toreba na handiko report bashikamo itakombwire gwa mara mu RDC to hino kumureba ateyanga kuza kutongoza program manager yishomero ariza kutongoza program manager eyirwaro ahabwenshi batongorze batagumiza mbaka monitoring yes ni mangu harabanda ku monitoringa ba MPs no mu rugo ku monitoringa bakasa nemiro yabo konka politicians bo kabagende baremwe ogorya district office ya RDC no shangeri hi munonga ani ya service commission deba kuja ngomero momba rono bajuguza RDC nabagire nkai kashwe diso ogochondoza hono noza kuchondoza echi muhishara kwenda kutarare bwoga
office yo kusharinga na service commission ubure kumanya ngo hino iziremba kamwe miliyoni 30. So nyine ndeka ngo harho abantu batakora mirimo yabo, hari abantu batakora mirimo yabo ntatya kugira cyakorwa umuntu amanya kuna bediso n'aba deputy diso n'aba asantara DC nantakosa kora mu rugo wanje nabaza gunyo baguherezo ndijo dirara gutunge akoresa mani konka just kugira ngo no kuri wari mbona kiyare mu rugo rwa MP mbe muhiro bwa RDC dirakizamu akagumana yaranka nkaruwad kwara bare mu rugo rwa chairman mube muhireke nyoni ntekateka guna hatekwa kubaho enkora ushanga nk'abantu bagi mu forestry nabakorangana n'abantu baburijo kwibitaka rya forestry muri mburro amerwa byona ayiba ekazi 50 azibagana no guwa forestry wenyine ati government itabaze tukutabaze ino bushoborozi government tukutabaze ino bushoborozi ukwata abantu aba se cyamuhera munongo sira cyo twantugamba amataka gabantu kunkana na government nigiwe abantu bashitama izanaguru shana kororo ekamukuzi nsika nkahi oshanga amataka ga government abakozi ba government bakorangine nabandi abantu aba office zindi kwiba amataka ga government hata amataka ga government aminji gahuyireho bagaguze batanka gaba uko witkarungu buhwejo uko shara umuntu aguritaka ryegomborra imutware 5 yuhororere imutware 5 umuntu agura proti 3 nango taruguri 10 imutware 5 umuntu agura ushaka bembe cyabaduka mukaga hitaka ryaguze imutware 5 so hatoreba ngojo na yuko na events so buyo makoro mu rumogwe urata kukozera fubirwe turwana senguzi tuzora bisho abantu baburijo muza side yabo bakubarwanira n'abakozi ba government ubana n'abaterwa karuru mureke kutunga obusente buce umuntu akatwari itaka y'abantu aho kugira ngo chairman C1 yisha yabashobora yahiza kutera stamp yatunge mutware 3 de fakazi itakagero kagera ijo nkareba bara munankeji kabuyanda ari kwendera kabuyanda umukikuru bakamwakitaka ryagurwa meya yuhorore meya pe meya watu itaka ryo mukikuru hono rajiro businje ewa mnongo honorable leaders urukwendera hansongeje iwe nogira ngo nicyo kikuretera insonga nke zabo mu ihanga icyo kubanza no kutware ikintu nke cyaburisho impunity obukafiri oburyombantu abamwe ekindi akajogano na government obutaruma no manyembo erukumaketa kuruma ningira nibo bwire tutandike kuruma ka government nibo bwire bushikire ma ikintu cyona kibohitandikwa nayo cyakoma mbone tuyikirize ngwenguze kija konka ubu bwire koma abo kuba no mangu na government federal sente nyingi munongo mu government no manyangu omuntu nagura lizi agihindure ba freehold government yabane yabiho ruguto kandi mushashura itakeri yayo karima government shashura itakeri yayo okora biho project ya government mbone nawe icyo twine gukora ahakuhindura amateka tukore na physical planning eyihanga ryona comprehensive physical planning planning irihanga ngwahari yarabaho muhanda obo myaka 3 mbone rubaguziriho wena tarishashurwa akubogu no muhanda igene ni challenge tugine nti noshanga habari bihoro gutera izoba nyinshi akayiwa mizize yahatema yari biho nawe pipe mbone ugenga karo physical plan yakozirwe kare bakajya ngo hari yarabaho mizi hari yarabaho ruguto ahigura hari yarabaho wayaziti
omuntu akazagura hari kukimanya ngu ningura ninkoma aha government hari arabahweri ekya kandi okuzira omushango tutakaza kuzomba by'amateeka kweturura ari giho gende office agire gihaze habandi abakwa nturire emirimo abantu bende emirimo kandi abakugitunga barakugikozesa hine kintu kira kuhakana n'abantu ni important wa complain ngo witoko ngo tugure emirimo kashi kwagugura kandi kwamaze kugura kunu kwatijaga ikintu cyo wagura to kikundo kakikozesa je atomuntu makagugura kandi nakwatishaga mboye nawe icyo orakore kuba murumo ari giho bate hondijo nko ku Madam Fiona yagamba oba RDC oba DPC the fact that ngo kachera bakomurumo habe hona no bwiro bwo kwihaho wabatakozire icyo ekikuteka tekwa mukora kuturakore icyo ngiza kutushasha ngiza kutwita kwa abone barumuna bitu ni bakuru bitu n'abantu bita utuzirwe nabo konkare biteka rizeho kikuraturwe ihangana goreragarke ombuteka bwari honorable no manyiso cyo burukore ko muntu akuba nazagura ngitaka ngo itakeri riende ingase red flags ngo itakeri oriyesasa rabo enshonga zitari zimuna zimwe cyo kurangwa kamanyiso nkaka ninga kariya kamara kwisha itakoriesasa uri kugenda ecyo kubanza wano gurita kariye cyapa no banzo gukora search ugenda bakohereze ebikugamba hitakeriyo omanya ngo itakeri riyo mu countage nyuma ngo hinitaka ebyapa ebiturebero of recent okushanga cyapa itakarruwero coordinates zikwereka guru ebyapa bibiri kimwe kiruwero coordinates zarwero kindi kisiye kiro coordinates zitarize kicwekecyo ekindi hona shiwe no guro titaka rabantu 200 ngo neri yawe no waguritaka ninga no wagura abantu so washanga itaka rabantu for sure tinkure omuntu wono rukwata senda gasashuritaka rabantu bingi kandi waza kucyeteja kukicondoza no shanga itakeri akagura rizi abo kugira ngo abantu aba baruho bo tubakukimanya ngo egiye bari mitaka ya government ngo egiye rizi muri basa kugikwereza aba kugimanya bakoraga n'abakozi ba government abakora umulandizi no bakutere byapa nicyo kurero umuntu najya ati nanisha bakote nyikirize nzi ko itaka ya hirukoma ikintu cyo nikinda burumutwe ore bitaka ya hirukoma kandi waruguzire kare nje kikwereka ngo kariba wiba mboye na wecho umuntu uri yo guritaka ritini kirru honorable girango aba traditional leaders ingaba bakare abantu abahansi abebembeze ingana bakirani leaders bonji bakozire cyangwa mu kumaraho emishango y'amataka ninga bakozire cyangwa mu kujongeza nangwa no manyisa abebembeze aba LCs aba traditional leaders okay abensikirano hatabo tinkumanya iteko kurize konkitekeryo erutwino buni nkeri ya Mairolandi nakugambira confusion mu kubanziri hagati ya ebakwetanka ekibanja nitaka ibintu confusing amunonga abantu kandi nyine ko ni confusion nicyetagabe hiteka eri arambura ikintu icyo gihe nti aba traditional leaders obuna bunu bashanga bacita already itaka nka ati nka Mairolandi ekatemwatemwa abajunga babiteireho kugira ngo neri ya government neri ya institution neri ya institution ege hatitakaroho abantu bakagura bintu n'indagano konkuriya yije ngo nyoni nye mukama we cyapa bakama bekibanje tukugira ngo batso wawe aha bakagura bintu n'indagano konkoje mu rugano bajye ngo basenze tinku kikiriza mu kintu cyo kugira ngo umuntu nuskota yaguze itaka miliyoni 15 aine n'indagano ya LC kandi ukamweta ngo skota kabiro umuntu teka y'abantu akabiro umuntu obatiri kwato hingira aha season kweraho wo hingire binyobo ine nanka enshaho ndeteraho bafe mu dini yayo bwakwe buri nko busuru konka interpretation yacu no shuti terashikire hati twine enshonga iteka rinenge rikubuzabuza mu kintu ekyo namwe wakweta abantu kubabuza anshonga yitaka n'ikibanje abingi tubakukimanya ijo barimo mu gusakambuza akari yo kubukomansimbi
ati kwa yo bashaba okuhandika itaka mu Buganda yambuza twonkashi ati yo nangwa uriyo torwa okija bwija wagura yo nkikiriza ngo tukweto musenze kandi shinyo wazarirwaha nkakuraha ekikacanje kiryaha nyo wituningahi ahintari musenze. It was a confusing question but realistic. Ekikumayisa ngo waki akaza kukura yashangishe nishe nkuru batini itaka. Madam Fiona Barungi umuhabuzi wa president ahanshonga z'amataka iyo nogira ngo nubumanyiso cyo ubu nakugura itaka kabukunyoreka ngo itakeri sinkuba nindirira hari akamanyiso ko kubanza ko kumugenzi wanje ukuyagamba yeri enshonga yitaka kitari kibanje ushemeye kubanza gukora saki ukamanya itakeri ririyo habo kubitaka ne cyapa wote ne cyapa tukangira ngo initaka washanga icyapa kiriho kavieti kiriho ene encumbrances tushemeye kweteganisa iwabo nkinononda kugura ibizu konka abantu abengi wakiburiza hakanki gambe nabakutureba bakimanye ababa abashuma bamataka abengi ebyo tubakubyeta we nakugira ati nguza agure bizubu nabimanya waza kurwana icyo nicyo kizubu cya land grabbers za kweshanga yo exactly Fiona yamuguza abo kuba weta kwebasa atakuma kurwana washaramu nagure kizubu nakireba kandi naza kurwana kibase itakara arahangurata kurirabe yabarine ho buzubona konka hariho abantu abarutwireho nashini barwanira nka family randi murumuna Fiona yataho kavieti shenka ziyataho kavieti shenga ishento yataho kavieti hatori yarandi gurabagira ati we nguze nyobe no wanye ninza kubabasa definitely Fiona waguza natakwebasa naba bagenzi be abatereho kavieti baba batakwebasa ogurandi gurabana wakugenda akakoragana naba commissioners nicyo nakugerera ngo nyowe timpuza kurga hanshonga ya Ministry of Lands kujublemingire nshobi zone zirya amataka aho ko buzubona nuburgo wabo commission ogu akwata kavieti za beneficiaries kandi beneficiary kavieti neyo aho koti azi hawo zono mungeri y'ekishobo amuhereze cyapa gaya agenda abingaho bari abantu aterera ekinde kintu cyoshomeye kureba ukamanya ngo ege ni sign yo kumanya ngo tuyinitaka no kureba itaka iriyo rahabantu bakuguzitaka hariho ba squatters bengi still ningaruka kuri yo muri abarand grabbers nyewe nguza ngurebizubu abaniza kubeyaho nizo evictions zo kurura ezitahoire so obone bwo bumanyiso oboshemeye kureba ukamanya ngo itakeri na warugura uza kurutunga mu bizubu so iwabo nkinononda kugura ibizubu ekinde cyo wakubasa kuyamba no kuzaha cyaro kabuririza kunda nabuza LC1 urode bam compromise ngera ku bantu bamanya ngo no mwebembezi akangambere ibintu bintayetegereza nzo wa defense nzo wa secretary nyetorura kakiko kona kubarangambere bitakushana za LC2 norengo yari itakandaba ndiye torora haba abantu baroko leaders narisha abantu baburisho so abantu bagora amataka bashemeye kubuririza konka bengi waza kucyetegereza ko kunakugira ngo gwire bumanyire hari bumazire hari ibintu bingi nimbere bana bikorwa deliberately to kuzagurita uhendekere sente zawe nozenda ukabura kubuririza because no kimanya ngwitaka nitaka necyo muhendo so oshemeye kubuririza ukamanya konko gwo kwenda kugura bizubu takuburiza kubaho nama y'cyakugura so bizubu binge bukwetorora amataka iwutagira ngo abantu nubaba takumanya kibagura nubamba kimanya konka nubabashazire mu kuza kurwana kandi no bumanyiso nubaba burebire buri takeri koro transaction kira kingi tureba armu bachi ya persons ba LC1 inogira ngo obwegese bwa LC1 akuba tini itekero koreka ikikomo cyo wegese ubukari barwa ubo toreri birarwa uno bachi ya person ubiro bwinja muto tubakumana no kwandika no kusoma buno leta futira mustambo inogira ngo nuko kire government igiro kuyahindura habwe igise bwa chairman LC1 kugira ngo twero mu nshonga z'amataka ecyo cyo nangwa nyosere nincyandika no mu reports zanje ninkishaba umwebembezi wetu it is necessary abantu aba kwegesebwa bakamanya konka norebe ikintu kitaka kikwenda bwegese you see ebyo bintu bimwe
manya amateka tikikwetagisa amateka ngo noba washomera amateka. It is just logic. Omuntu ogukora chairman w'ekyaro namanya ururimi rwa bagenzi be no wayijaho kuza kurugura yata kumanya ururimi rwe ngo baremwe communicating nabaza kureto wakubasa kumvunura. So chairman ogwabe obwiro bwingi tukugira ngo babukozese bwo butamanya no butashoma no baba bari abari byenguzi nateine buntu buhurire wona nanda kurya tukugira ngo nakikora abo kubata kumanya abo kubataro ko kwijaka kwikiriza atwiraha amazirehe myaka akagira atita kaneri ya Fiona kandi riri yaho na Leonidas we nakimanye cyariyo nakora ogwiro bwingi nimbetorora munabamanyira umuntu kambara kamumba komaho bija bangira ngureke kuteganiza abantu bamvuze nabareka konga kandi abunagenzere ninkoma waza kugaruka nyuma kureba abo kuba kunabenza kumukoma ndeba ngo ayine kikumundetera kumukoma so nyetorora investigating mbagira ntogumbanze mukome mwa ayetereze bamwe beija ushanga bizire kurusha bo kusasurwa abantu abo wagaruka nyuma they are the best LCs now omunsomo abo ko bakatina nicyo nakugambire ngo abantu kukoresha bi tukaguma ntombekera hanshobi zabo tutakubakoshoninga nkabebembezi ntuba ntushobya so ba LC zaba yes nicyenda ngo babaherezo kumanya baba sensitizing bagira konka tubakoresha beza abo kuba tubashomere nibakoresha bezi aho kugirenda mpango nibenda kuriye bitari bya inogira ngo akan kokiri ka government okuswizimo omubiragiro by'amataka ikatekaho ibonerezo by'amani ariyo gowena akwingiro mu transaction yitaka akumanya icyariyo nakora hati wankoraje kurete kintu ecyakubanyosire n'ikigamba nakishaba no mu reports zanje hati barand grabbers aba tubine precautions zone zero nubo bantu muzeye karagaho yagira tabantu abatagaruka kubaha bondi konke byo nabugambara hariya ito tukeza tuzokutukore byitu who is going to even tell him the truth anyway ngo muzeye directive yiwatereho tekorwa hati barand grabbers aba karagaho nashaba ntabantu abo likaba ba remanded kandi babatere bonerezo by'amani batini konka shi bari abatereraho batebibonerezo nibo beine sente naza kugenda abribinge wa state kubara abamukwatsa no mushango guri sanctioned ebyo babishazemo kuguragwa kahigoro wa DPP bariyo no baza gusanctioninga gugarike nyuma hagire file yibayeta so baran grabbers aba nibenda abantu kurugayo offices zezi ezimwe zishemeye kubabonereza zikabazine abantu batakurya nguzi aho kuba beine sente and they are ready ha sente bakabura konkazo precautions already zero muzeye katahoma ibintu byamakakara gamani konka abariyo mu offices tubakubenda ku implementinga ngo abantu ababonerezwe kuba kurigireyo babonerezibwa land grabbing karigire ora mu gice turukwendera hansongeje ibintu girango nuko kiri a parliament eswizi mu mukiragireki aringa swizi mu mukiragiro kitaka kureka ngo yatekaho penalties ninga zebonerezo hariho gowena akwenyigiro mu kuguzitaka akumanya tririgeye kushanga itaka ryawo karuguza bateke ikibonerezo cy'amani ubundi kikacendeza mishango y'amataka ari n'igendo misho umudakike ankitano zo babere mnonga ninjya ngo nshikuru mnonga kugira ngo enshonga yitanga kutwagira ngo nubwo bwiga bwo muntu ayine turengo twayamba abantu kubukuma government yakora umurimo gwayo kurango ya hariho nk'ibintu bifite gukora hati hariho nko myanya eyi habire hatandika okuhereza abantu byapa ninte government erebe ngo cayanguhira umuntu wa burijo kutunga cyapa kitakari konka miliyoni 3 miliyoni 5 zo processing cyapa aha muntu wa burijo nezaki because abantu bingi babine byapa hashire nikiyambo kurangwa abantu itakari yabo turi yagenda institutions za university za primary za secondary amashomero amaramizo emizigiti amakereziya amakanisa gona government eba yambe kutunga ibyapa byabusha batashashwiri harwe ecyo kugira ngo umuntu yija ngo yaringa abantu omuyitaka
imwe kumwa kwa mutakuchimanya ubwiro bw'inyu ko muri inkora hinkwetegereza uko shanga umuntu yargaho abantu ababandizemo umugurusi yahereza nke kanisa itaka hati ni hijo mwijukuru aija ati kuyabahira itaka atumukahadika nkahi ati naho bindi ni ngomwe abashomere agenda kwa itaka ryawe yona rito mu company ati ni company atkano guwabahira katari signature ati company injiji so ningira ngo hati amakanisa amakerezia amaramizo gona mbwene murebe ngo amataka ganyu gona gatunga ibyapa kandi government eyambe kureba ngo institutions nkezo zatunga ibyapa zitakwita kushashura ezesete zinaninga nango naba family. Why don't we own this land as a family? Kabita kabitu ya family. Kama turukorisa ungarita kari ya family. Na program ya jonkari ngamana program ya president ya 4 acre model. No shanga yabura gukora umakagamwe because abine ekazi nane bace. Abine eki nezis president ari kugamba ngo abantu batewe ne bace. Abinji bakabine heki 12 bazara bana 10 babagana uriya yatwara hwemwe we yatwara hwibiri nawe yazara abana nabo bariho nibenda kubagana ati mwe nato kare hato mwijukuru nakubaganisha kumwe mwine eka 20 zitaka abunye mutaguma rigitaka ryanyu mukarukuma hamwe mukakuma abashuma hamwe rigitaka ryanyu arikwenda kwinga mecha kacingamu arikwenda kurisa makarisamu rikaguma rigitaka ryanyu konkati uriya hiba mwibira yotoriyo irya mwicere hariya irya jimeri yoku you know ikitegana sentunguka ya family konkana we nchereta abashuma baratagetinga barutwara deru nyoni ntekateka ngo ababantu baburijo nangwa nitwe abakubasa tureke kureka amataka gitugara aido kushango initaka ngutine chirumu wano basugeye cyo watamu uho watame miti uho wahingamu uho warizitira hagire cyaso mwitaka ritagumaho umuntu akajya twunga shirita kanara nko ko guhire nkaratine chirumu natwe na kartine katezo no ikintu basa kweta abashuma tumushikirize kugira ngo biteri takabona rijira mukama wariyo no shanga n'abantu abina amatako mutawuni gatari develop shanga umuntu ayinita kagati agati yambarara ninga gati yakampara site councils nzitekwa kora amateka gakugamba hita umuntu yayinita ka high street atakabasa ku developinga mu rukorreki shanga ngo ikizimbi cyona kiryaho kiryama high street cyona kiruzire takwasana ku kitereranje so nintete kangu abebembeza nabone bate amataka tuga developing konkana na bebembezi ahandengo zona amataka go mutawuni habura abantu ko bakwasaga twaza ninga tubayambe ga developing turukwendera honorable so nimpendera ninkirezangana na bagenzi banje kugira ngo itakane kintu kikuru usiteko kuchikuma chigadinge gerasire itakane kintu kikuru imwe abakuza gukora search iyi mugenzi wanje yanagamba utakoma kujya ngo ugenzere ngo wazo murandizi ngo watayidere wareba zana hitaka ubuze chairman rusi wana ubuze abataka the neighbors community nibabana bamanye bintu bingi ata biziroza kugura itaka ujojondera uburi itaka ushanga ryo mbihandiko konka hariya iba kugamba ngo ryo mwanya guti itaka turukozere tururoho so shika mwanya sacho riko gukora sacho yo murandizi ukuri na sacho physical iyo kwetegereza ikikugiye no misho itaka hiri rishanoha akarihahi akarutungata akarugura noha cyamano akariyoha akataho mukono inshonge zone n'inshonga nkuru zo kwetegereza abanyankorene bagira ngo washwera no washwerwa abuza konka wanga kubuza
ninga bakugambira wayanga ngugo waza kushara marayi yokanga kwikiriza hakibahwire kashatu ukashanga nashambara na murano no fama mije tubakangambira nayanga. Honorable umudakike yemwe ayo nogira nko bakureza ubugabe kwindura ningashi kucendeza misango y'amataka ije y'inegendo misho ikaba miringo ki iwa kwasa kweze kugira ngo imishango y'amataka yacendera umudakike yemwe yonka kuba icyo kubanza no kuragira abaramuzi ngo imishango y'amataka bagume bagisharaho naho ko kurana bagira ngo imishango yo bururu itamara umwaka gwona ibe yahwire. So kugira ngo imishango y'amataka yo uragume gwije bishikana kora bagira ngo umushango go wisira abantu nanka okero ngo baza gushara buri zo mpaka guhira urugo ngo kwito muntu ngo gwa Dr. Besije ngo gutandike gumare wiki buri zoba. So nubwo amataka kanesho ngankuru kaneyo kufano kushira kana abantu baburijo abakuferwa abaramuzi babagambire ngo umushango gwitaka tuguhereze ubwire hari umushango ushobwa no gumara umwaka gwona utakashazira. Honorable leaders gira nko wakwireza ubwire kugira ngo ugire cyo wahindura amushango kureducinga niga kucendeza amushango y'amatako mu ihanga bikaba ibintu bishatu byo ko mudakike ecyo kubanza baberenye baho gushoboroza buri omuramuzi urukuza kushara ensonga zitaka abayine kuza ground omushango ucyanki basika bakagusharire na ground henyine yitakarri abamwe ahabako bujuruzi bari ba neighbors bitakeryo. Ecya kabiri abantu abakoze mu government kushanga ina kakwate ahitaka area government eriteka nkari hiro kugira ngo wowe naka ukatuje no kuro mulandizi oyine abantu bawe ningaki toyine kwata itaka ya government ngo release. Actually itaka ya government lize je bakagihiro muntu uri hantu aho kandi bamuhicicweka cyonka ecyari kukoze kitwire kiriyeki kandi nabo okuhindura lize okugiteka mu freehold nkakihiro aho kwati cyukora makuru government kubanga yitaka ryayo ukarugure mtwaro mukaga nka honorable muje ko yanagamba ekiza kora bihoruguto ukagica miliyoni rukaga ndamwe cyene hari so ebintu ebyo nkabitire munongo mu consideration kureba ngo itaka lyabagadedi jerasire sibura bakureba ahatsigara nimba bebaza moye n'abantu bareba TV West okukira munonga abantu bitu bakoki omushana ni sasha ni mwe amushana gutwena no gutera era nyonja no kutera umuranga government ngoko nagutera rizo parliament okure mutwatungo buyambi hakiri temporarily obukubandizaho kure mutwatunga misi munongo honorable muyicho banzo sibura bakutureba then impendere na madam Fiona abakutureba bamwe bare kutureba kandi nabasibura kandi nabahaya ngo enshonga zitaka muzebe nkankuru akwa nubwo bwigo umusigize kandi nyonko muntu no mu rumo gwanje muhango munonga ukurango narwana naguma ningambira abantu baburijo nabo cyo naningamba mukaho munajya ntingo mu rumo gwije bagunkwase nanye ugukurango gutwagamba hanshonga nkuru munonga ezo kureba ngo amataka gitu twagakuma no namani minji kandi polisi mwabakundeba mwa polisi naba RDC naba DPC naba security murebe okuma amataka g'abantu no kuranga utigibwa nkenshonga nkuru munonga umunshonga izumukoro mu district ngayi murukora uburya district uburya gombora uburya hansi enshonga zo kuma amataka ng'abantu iwa security ore muri kintu kikuru munonga akwa nikikozi ngayi security abantu bingi bitine abwo amataka nabwo cyeshonga zo muzire nkankuru
kurangu abantu bitu baguma bino businja guma bino buteka baguma bino bwiga bwabo mwe bare munonga mpaka gundi murundi murare kurungi. Honorable Fiona Barungi mudashikitana just kuwa kuborya ongo akagira ngo uyu ni ibintu nkabishate byo kwenda kuhindura kuki reducing aringa kucendeza hamwishujo gw'emishango y'amataka omuyihanga bikaba biribiya icyo kubanza ni nsagake cya Honorable Mushyo kiyagamba okumakinga sure abaramuzo mukoto bakashare emishango egi kuba kushare ndijo yibakwetaho bakagisharekaho. Icya kabiri okutaho penalties abantu abakwiba amataka narabaku aidinga mu kugiba bakabateraho ebibonerezo ebikakari. Icya kashatu okumakinga sure ngo ba RDC zaba abarukwiba bakaguma mu office nare baka aidinga manya haro kwiba no ku aidinga abo kuba ine cyo kwenda nabo benyine haro gakwiba abo kuba nyine mshango mu office haro ba RDC zaba kwiba amataka haro no ku aidinga hato kugiba. So aba bari mu office bakarwamo okibachi bakibaho report bakakuburizaho bakiranga ryamaze mu karagamo. DPCs nabo bakozere cyamani nabo bakabingwa nkakunda izo bari nazo wa Honorable Utafira kiri Minister wa Internal Affairs ni reportinga DPC OC akakozere ikintu cyukushwaza mnonga ayivictingira abantu ajoirere actually akari wa OCCID na mutwara report yanje inabe nkozire yaburiza kwiyaheza yanyeta ato umuntu wo kunyenda bamujure uniform atahe ngahindera kaninza kumupridingira nsiti nkwenda kuzaho ikikurumu mu musasire konka kuri haba hari abantu bakusharaho bakensha radio mu office bakasharaho batyo tukabe twino busingi uri umuhabuzi wa president nza kweza yeda shikitano ohabura bakutureba abine mishongo y'amataka twendere. Okay, abakutureba nimba sima mnonga habo kutwara ubwire bwanyu mukatureba ninyenda kubaha buranti ninyenda kwabura abantu abarukwibwa amataka nashabene bene wanyu bakwibwa amataka okufana mugenda abo kwa abanyankore no bagira ngo owafana agenda amaguru tugamugaye kor kuzowa RDC na DPC bakuretera obuzubu gumiza mwahiguru oboriya hono ija kuvuga nayo Honorable Deusi Didas sorry akuyambi nari nabandi so mufeno mugenda amaguru gareke kubagaye. Ekindi umanye rights aha mataka ganyu ekindi kumuraze gura amataka aba bagagura bene intentions nungi bakwenda kugura gahurire batari abantu grabaza abakugure bizuba bakaza kurwana n'abantu mwaza gagura mukorese saki omungeri zone muzo Ministry of Lands musakinge muze na ground nko Honorable Mushyo yagamba nabwo mukore saki mugure amataka agahurire kugira ngo mureke kugire bizuba. Ekindi kintu kwenda kwabara bakutureba abantu beyizire no beyibwa mununga haze kirukunsasa abengi no bebirwo mu office yanje abo kuba abantu no shote no banteiremo bwesije bwingi so kubanteiremo bwesije abo tukweta ba brokers na shikone men naraba mwene beyete kibatari oshanga nabakoze sizina ryanje kwiba abantu kumbe ni imbara nyomwa abazyo na office yanje twashanga muri turiyo musente zirengire munonga nagambira abana ba office ntinyenda kurga social media I no longer want to handle matters za social media ntabo kuba abantu bagize chance yo kwiba abandi umuntu yangira 3 warga hono baza kwibira kimwe akwana bamenya ngutoro no kubire bato kubire banya advising so murekeraho kwibwa nyowe tinkushaba na sente na 10 esente zibar kushaba nezi kumanywa ngo newe shemere kumanyoti naza gukora saki ezo neza woshemere gukora kikuzesha shuje naza kusurveying itaka wota kwebasa government ekuyamba noesha shuje omsurvey nesente neyo zo kurengosha mere kushashura konko umuntu areke kubeha ngukora ninyagambara tinkugambaraga ezindi offices aho kube ezindi offices tinkumo kuzikora enkora yazo konka office yanjye tinyine sente yinkushaba aba kubabeha nkuba kuza kwiguraho file beigure se bashashura sente ebyo nebishuba ngwe nabantu abakutureba bakwetegerezo rumuri twakoze serizo na munonga bo witu nashabanda bakumanyura nyankore tinyine sente yona eyinkushaba mwije numuza kuyamwa konka murekereho kwibwa mugumene mugenda amaguru tugakuza kubagaye bakubamba kwenana bakushanga nkahe abakubano banyenda office yanje eri ha Kingdom Kampala level 3 Kingdom Kampala level 3 wahikaho ito officer nkirwaro na shinga katari
nono hareba har business cyandiko kiriho office of the president konkorera byo kushangaho byonga abantu n'abantu benda no kujura emyenda omwagira ati nintenga kure madam Fiona mwamutamunyorekire n'inhamwe emyenda so iwo ko wahikawonoza kura n'izina ryo yonka Fiona corridor so mureke kwibwa mutagaruka kwibwa nyowe ni impando ringa aho kuba office yanjye abako barumwa benje n'abatakwebasa so otazoko katunda kabanje ukatsigaza ekitweka nakataka ko kutunduro de kayine hobuzo ngo noza kumpa sente yija ebintu ntuza kubirebera mu office tine nimba santa kushabere sente asumu abanyeganda n'umukundwa kwibwa akushore nyumwaje ngizire ngu aba bakwenguzi nawe niza kutandika kubakwata kuba bankabye nebeija ati nyine offices nka 50 cases office yanjye nka 50 ezabantu bebirwa hasumu hatu weja nongera ngo bakwiba ne usheme kwata kuba wahenguzi no wagirye mwena n'umushana so mureke kwikiriza kwibwa mufeno mugenda amaguru tekakuza kubaga ya mureke kute senta hasumu z'abantu abakubashaba babafera mwija office hakirinze bashabe tureba sibura bakutureba abakutureba mwe bare munonga mwe bare kutureba mwe bare kumara kanya kanyu numutureba rahanga bampero mugisha kandi umugezeho kwerwanirira musupportinge n'abakubarwanira mukama bahongisha wamuriyo mulebi wa TV West Mulungi okurugaitu atandikira Alshaishat paka hati kampani hine cyuwayega ahine mishango y'amataka hine cyuwayega otine cyuwayega reka tuza kushabira ubundi ukakwatwaho ukwega ukuwata kuwa kumita kari yawe nahi wakubasa kukababa wafune mishango yitaka amazina niraka nabandi jime mumuza umusuganso wa programu yawe y'inshonga yizoba buri wakana shahi shatu shasha 5 a New Vision headquarters zo muri Kampala ntubatu live mwe bari munonga murare kurungi abarino baza kubyama abarino baza gukora ni mwe katubendeze okukora kurungi mukama barinde Enshonga yizoba yabane kushibwa Kabozi multivitamin drink kitasiyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masiyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress